Chairman le Mari Poi Conservancy ilo kisidi ako amo kaje sidi yolo la jaraba chairman le Eastern Classa ilo kisi 6 conservancies o amba bayo le ketikai wala dile gaile agesi nyogere ngulu olika le MCA orba yeni bogulo ngineji ono mama enda sofa nanda ilo jantoni narole ringa na manyande weje kishirmurwa na mara lo mongo mogolenga mwesha merishara ni miki yudu na yule ni kisujana degre pressure kidogo madala jo erana no gono pressure ngasa ba age dore chama neji chama ore ngolle arana ne nyage rai gogino na mukuje na yolo no shoro bayano ore ngoro gamili karibuni anarana jo songo ka baby nyako mawaldu na lo lenga mwada je nyongo lawali kala dilo yore ba ne shir eda role si yole ne gi shir tenkila kille ntumo ambe ngere mo lekra shir nyako iyo mimi nitapita kage enjoke kama rejo Gladys Pongezi tuko pamoja na wewe la dadi kama hii ikibona bure ne boye yolo si ajo tuko na uhusiano mzuri tuko pamoja na wewe chama ni yele na balongara alabalonga sile MMWC ajo etuko sile MMWC niki jogi ngorwe entito nabo na ora longane ubala rosho kona Gladys na ke conform be na japa washo ya jopa isho ne ako nani indafia ACI degree na iterua niki dola kaje mejongo ne ako dola jo ora ke beesho tuko na wewe amuside na dia mwana field ya wildlife iti na isho radi ya gero nkitia mera na dia nikiboito ne ako tuko pamoja ne ako mara lo mongo mogoleng mbauni yake esiaye ore veldu ako esiaye siasa madola je magdole wala ko lolo ngene jik yelo lo county government na ore bajo county government no le sikona all america adiaga na wala ngara ndai maris na nuisa yole sikona all america nikitumaja ni yelo la ji shonda 19 million ne gore de ne yelo na wala le sikona all america ina ati miga rayo shida ore lero ngani ji arone mona yake magne na siai na isidai ore dinai orgejana la diaga kara mesi ningero ole ne lero nganda je ne sanegera wala na bogane ngora kasi baba ina ege nyoksi op abiyol dia jo irejenga ba rubara sabu goleng kage ole romograi radio abora le jayo kamo yelo disi ya je do shegel dum wore ne weji na lo ni lo du ngwa siasa ne ala warmo lo le do rugo neju mangasa ger le gairo ngani regaja ifanga seger nangasi ana no media yana balangara inde ba gero Chris enya ga ger suji wala sanoi nya ingero vita kaja bayema na kona ore na mbulo do ajo mingana tine weji yelo sido yo wala yelo mali na ajo mekelele iki make sure aje yenga county government tutajaribu yetu yote negore de neko na sia ya mukaji na na gira igol ngaji do koloro ngana na gira jo igol koloro ngalonji neji iyo kitu tutamaliza wale sana yanga do na magalo do ngana Dennis yele do ngana Dennis ajeri yeye no is an activist by nature wale do ngana Dennis na activist by nature wale nyalga tile nyana be ngora ke haki wal do ngana nimeje lenye ele do ngana yele do na gere do ngana tunde na mera kage kishuro ni nyina lego mbabai na baga na indala na wale CEO nimiki usio nere yari tene weji iyo la jagare go na ngurire ba kage ore sai CEO iki una ore CEO awala na ngisa ituna tuwa muki yolga jo keri longo nyonyi yolisi ajo kedo shage venye tene kisoru ngulio da ba ne kayo ga na jo kitamba yetara mingi lagara CEO the public iyo maneno tutamaliza sisi wenyewe asi ore da belo go se ya kwanza basi amwenjo kama ima kengitiake Moro senyar basta ibejo mairo kage geja dagenda bolinyo Biblia ayo waganajo ore se ya conservancy ndikinge no de conservancy ndikinge na mugi bi angonne piru migi ara shida igi yo angonne piru na isida yagere nege nyoro na indike nyankop pe piru bitum na de robiyani mala bal fitina nige balengito nige bani to shirma sa ajogi endera wakengishu na yo ga na jo ndai ora ngolendo man nigiti ni derba ya lobo gra ora gra morisho leng khona nanu wala gra mor na ga yo ga na ligi na jogi
Omegira ng'ola aimaki esiai najo ene Lewis neimaki esiai ole Siranga namayiolo naa najo nirrikinyi ole Siranga Lewis amu ore di Ben lole Siranga ogira ninye ayau neng'arikina netoiwuo ole Siranga neeku emana ng'ola amu kaajo kiyieu nedeki Lewis keidi ninye nedeki elde neeku kincho mentiaki Kilesi keetai enkaji naitadokini nkaik kake ore enaaji ormalelian mee ninye manimana aitadoiki nkaik amu ninye egira amanimana aitadoiki nkaik ilayiok tomon aare duo ogira aing'oru lorikan nemetii obo loolta tosero neeta naa Enkai tiaki ore enkaji ormalelian tuko chonjo kabisa mikiata mee iyiok emanimana aton aitumia kiata CEO na ore ilo tung'ani oji Mike Naing'isa tunamtambua sana naa ninye ipanga iyiok ore peelotu apa ena die Grace Plan atejo nai maimaki nanu amu etii najo oltung'ani laa ore adake peimakini nees duo enoshiake naasita kake kijito dei ending'oto conservation nejia dii kijito kitejo dei kingeno conservancy nikingeno conservancy tenkaraki faida oltung'anak amu meeta eninko peeku iyieu iropiyiani nisaina lease nintoki ajo kanya conservancy kingeno ore taa peeku paatumoki atudumu chairman Mheshimiwa Milau ekintambua yiok oleng tafuta kura vizuri nabo ake duo nanu ajoki yiolo ajo system kuna tokitin pookin ore nche yiok naa keeta oshi oltung'ani duo laa mayieu duo atejo kenapaki yiok lukuny lakini we follow his decision regardless of what neeku weng'ang'ana tu kwa sababu ore yieu Enkai mbaa naa keeku neeku chairman karibu